dol rok norok soideman je kabang borok no tabuk ni jora rogo malkhung painani bike painani mane kabang ma podre po chamurong ni bagai nangkuk mani jot tani selai kabang kuk dokumen wngkha pan card hingke pan card abo kaisa government ni kaisa ID hingkai a pan card kaisa income tax department ni tui abo swnamjago hingke pan card chwng nogo asuk tutui no tabuk apply khaimano haya diba phiaba guys ang norokno kaisa kok sanamo chungo chwng pan card apply khaimano hwnui chwng pan card ahaino apply khaisima bai wngya nangui chwng pan card chwng apply khaisio romdi nini mobile bai link tongkha hingka kaino a pan card no chwng apply khaimano hingke kwbangma borok no pan card no UTI ya tui UTI pan ya tui borok NSDL tui khlaio hingke NSDL tui tangi khai hingka hingkai aro kaisa e pan ni option tongo NSDL ni hingkai UTI bo tongo hinba ang nokno mono dagina muchungo norok pan card no swnamna thangkha hingka kai pan card to signature jat norok swnamdi aboni bagui hingke tamkhai nangnai nini kaisa nung ko online tui no kaisa nung fill up khaina bagui NSDL ba UTI tui nung habai thana nangnai hingke amtui haikai habai thangkha hingka kai tamongnai a jagao chwng kai tabrom nimo UTI tui ang nokno tabuk phunugui tongo wngya kheba norok mo sak sakni bagi hingke oprutalo norok phaidi norok sak sakni apply khaina hingka kai hingke oro nai pan card for Indian citizen NRI aro o jaga apply khaidi apply khaika hingka kai o jaga o norok nugui manano jeta apply for new pan form 49 hingke a jaga click khaidi click khaimani logi logi kaisa jeta loading nai hingke guys ang norokno apply khlai to phunukla just norokno ang tabuk bujugui rwnai hingke nai a jagao kaisa physical mode ni tongo tei kaisa digital mode tongo tei kaisa other base KYC tei kaisa e-sign mode tei kaisa kai DSC mode ni tongo guys tini ang norokno tak sana muchungma hingka kai norok pan card apply khaina thangka kai physical mode khaidi o physical mode khlainani bagui hingkai nini aadhar bai mobile number link nangya hingke nok tongmuno aadhar base e KYC khaina thangka hingka kai norok tamungna nangnai aadhar bai mobile link tonga nangnai o digital mode bo haino o e-sign bo haino e-sign orok tei kaisa bujidi physical mode hingka kai obo e-pen bo phainai e-pen mane nono Gmail o borok 24 hours ba salnai ni bisingo nono borok email o rihonai bujiga salnai ba saltam ni bisingo nono borok o physical mode khaika hingkai nono email o borok pan card rihoinai hingka a pan card no open khainani bagui tam khainangnai kaisa nini date of birth no password swnamui nai chwng open ma khainai romni tabuk ani umor tagrom di nini umor ba ani 21 July mane 2023 wngkha hingke atike rika hingkai no abo open wngui thango hingke abo kai thangkha physical mode hingke physical mode apply khaina bagui nini aadhar bai mobile number link nangya abo kaisa point out khaina rwdi tei kaisa hingka kai tamo photo 2 copy nangnai tei signature nango hingke abono nung tamnani kaisa photo ni jeta size tongo a size o thangui akonai nung passport size salam paidi kwbangma update hai shopee ar tongo tabuk romdi tak nangna phunukgano passport size photo hinai chwng tongno size khlaika hingka kai o jagao passport size photo hinui chwng jodi search khlaika hingke o jaga norok slai nahar mano hingke takjin topic o phaigonai hingke nai a jaga abo haikeno signature bo norok search khlai swnamui nadi hingkai video log thangna hinui nai ang nongno phunukliya hingke takte kaisa phaidi digital mode o jaga tamsaka application does not need to submit physical copy and application forms will be signed using other base signature or DHC mode digital mode jodi khlaika hingka kai tamungnai nadi o jagao kuno signature bo upload khaina nangya kuno hard copy bo borokno pathukna nangya amo khe nini aadhar bai mobile number link tongkha hingka kai bebo a jagao signature sign khlaijak abotui hai nung mangala
Hingke abo tei hai mana hingka kai ang no sakango no saka jeta physical mode ma khainai hingke o digital mode jodi khlai ka hingka kai obo kai salchani bisingo no mane nang pan card manui thangnai obo kai thangka UTI tui jeta khlai mani tabuk nai di NSDL tui chung tongmung no pan card jodi chung khlaina thaka hingka kai NSDL tui yang tui जों apply खाइमानो yang tui bo खाइमानो हिंके ताग्रोमनो online pen application thangonai thangka hingka kai mobile loading ngi tongo hingke loading mani yagulo hingke ko jaga norok nugi mankhana hingke o jaga o norok nugi mankhana jeta apply online o jaga o application type o jaga sidi application type o new pen Indian citizen form 49 o jaga select khaidi individual select khaidi title select khaidi hingke o jaga last name first name sidi email sidi date of birth sidi mobile number sidi joto select khaiyak noi I am no robot hingke abo submit khlaika hingka kai no nini page tei kaisa jaga second page o thangnai thangmani yagulo hingka kai nang a jaga tam khainai ko UTI tei je khlaima haino nang a jaga signature upload ma khaigonai tei nini photo upload ma khaigonai same process phiaba yang tui nung e-pen khaina thaka hingka kai tam khaina nangnai na dio jaga e-pen download norok nugi mankhana ajang tui bo khaimano hingkai tarom dei जों e-pen download जों click khaika hingka kai o jaga o tarom dei omo hingkai jara pan card tongo ba pan card kumai thangka pan card photo bujak amorok ni bagi hingke tam khainai tarom ni nog nang download khai phunukano omo khai pan card tangrom ni pan card kumai thaka nang pan card ni number le mano apro kai nang babo haike download khlaina hingka nai di ba acknowledgement number bai phono kari mano hingke ang nog no pan card number bai no jaga kari phunuknai o jaga o tarom dei o jaga aadhaar number sinai amoni yagulo hingka o jaga date of birth sidi o jaga o bufuru achai year sidi aboni yagulo click khaidi hingke kai o jaga o I am no robot o ribai yakanai submit khaidi submit khaipai ka hingka kai no o jaga o nini pan card bai jeta mobile number link email ID tei kaisa o jaga o nung boro OTP na hanai email o na mobile o hingke ang khai mobile o na hanai mobile o hingke I hereby o jaga click khaidi hingke no o jaga generate OTP o click khaidi click khaika hingke nini je register mobile number o jaga o OTP thanai hingke o OTP tabuk phainai o jaga chwngrwnai hingke OTP phaika OTP no ang copy khaina kha copy khaina mani yagulo hingke tam khainai page khainai validate khaimani logi no loading ni tongo hingke no chini pan card download nani chengui thangnai hingke aboni bagui pan card naidi o jaga continue with pen download facility o jaga click khaidi click khaika hingke naidi o jaga o kaisa time gorika loading ni tongo hingke no o jaga o teka naidi o jaga online payment nangnai payment busuk nangnai o jaga o borok sago 8 taka point 26 pesa nangnai bujika hingke aboni yagulo hingke tam khainai o jaga o I agree khainai proceed to payment ko click khainai click khaika hingka kai no nang a jaga payment ma khainai hingke nog no phungna bagui ang tabuk o jaga pay khai nog no ang tabuk phunukna thangui tongmaba hingke pay no khai nog no phunuk sio no hingke naidi o jaga loading ni tongo loading ni tongmo hingke o jaga o tarom di UPI tei chwng khaika hingka kai tabuk o jaga o Google Pay hingke chwng o jaga Google Pay na thanai rwri rwmani yagulo hingke processing your payment wngui tongo hingke kisa wait khaidini sao waiting for response from Paytm it may take to take up to 1 minute kindly do not refresh your page or close the browser hingke chwng kisa nasingnai hingke tam khaina naidi success wngui thangka chini payment hingke o jaga success transaction number date tei rang busuk 8 taka 26 paisa tei or bank reference number tei continue click khainai hingke jaga sao generate print payment receipt click khainai hingke borok sao jaga o request o jaga tamsa PDF
Hingke download khaidini sao download khaikangni no o jaga chini jeta receipt copy sung mani thangka haya diba tau receipt copy to mani thangka tau chini pan card bai bo haike sung download khlainai hingke borok sao email o pathogui rohor kaini sao hingke sung email o phaigonai email o phaimani yagulo hingkai tam khainai naidi o jaga o e-pen iko e-pen e-sign hingke o jaga o chung click khainai click khaika hingka kai o jaga o password hingke tamungna chini password hingke chini date of birth bai rinainai iko guys norok nugui mankha ani pen logi no pan card iko download khlai mankha hingke guys norok bo obo haike nokni pan card kamai thaka hingka pan card norok photo buina rok di kamai thaka hingka afuru hingke nokni pan card number bai nokni pan card no download khlai naharwng mano hingke nok no tini ang phunukha jeta pan card bahai khai apply khainai pan card bobo tui apply khainai physical mode tei e-pen tamno hinmo khai e-pen hino mo e-pen khamana kalai kunu kunu khetra o hingka 5 minute hingke kunu somoy hingkai salsa ba saltham rok nangui thango gaboni bagui norok pan card jodi apply khaina thaka hingka kai omo hai signature kaina muchungo hingka kai physical mode apply khaidi norok digital mode apply ta khaidi hingkai norok nokni pan card o signature phaiglak hingke aswk no norok bujikai norok o video no sajagui tongkha like share comment khlaina tapogri tei norok ni dol rok thani bo share khlai redi aswk no hambai।